ja sam Mala i dobrodošli u moj novi video. Sada ja ću pokazati da napravim slime sa tempernom bojom. Sve potrebne sastojke će nam biti jedna činica, neka kaškica, lepak, ja koristim ovaj Giotto, vi koji hoćete. Ja sada sam izašla i želim da vam pokažem pena za brijanje, jer unutra mi je bila markica topla. Pena za brijanje, ja ovo koristim, Chin Man. Treba će nam i neki deterđent. Ja koristim ovaj Perlana. Evo pogledajte kako izgleda. Ovo ima i u Srbiju. Ali da, ja sada sam u Italiju. I da, zato. Inače, neko mi je zatvorio vrata, ali nema veze. I da, idemo sada na sljedeću stvarkicu. Treba će nam ovaj miris. Mislim, kako želite, ne morate miris da stavljate. Ali ja koristim ovaj miris. Neka boja, moja maca potrošena, ali nema veze. Evo ova. Neka temperana boja, sada isprobamo da napravimo ovo. Viška, što se mi se popao ovdje. Neka prašnica, nema veze. I da, pa hajde da krenemo. I prvi ćemo uzeti lepak. Stavit ćemo malce. Ja se potrošila. Da. Znači ja sam stavila da mi se potroši mnogo. A za džabe ja ne pravim ako ne mi uspe. Presvukla sam se. Da. Nema veze sa to. Sljedeće će nam biti pena za brijanje. Stavit ću malce. Otprilike veliko. I sve to promešam. White girl teeth look damn vicious. Drugs game, I'm in the zone. I see hope on my country on. G shit, what you ain't. 6'4" dip with a candy paint. I get done. What you can't. White bitch on slugs and dance thing. Should damn. Going hate. Had enough of these hoes, no time to waste. Amazing grace. Grace place. Basic bitch. Get out my face. Ok, kada smo promešali, dodamo matica temperne boje. Sada vidimo. Znači, otprilike, evo veliko sada je koliko se ja stavim. Znači skroz malce. I naravno sve to promešamo. Closing deals. George Telenex. Half a meal. On the phone. Closing deals. George Telenex. Half a meal. Cotton candy. Lace and gold. Take that money. Sushi roll. Bottles up. Feeling. I evo kakva boja je ispala. Smo malce... otvorila sam malce prozor kako mi se ne bi ugušila ovdje. Trebamo malce dodati mirisa. I zahvaljujući ovog mirisa ovako mi se napravilo malce. A da, uspjela, mislim, dobro je sa bojom. A hajde mi deterđent da dodamo. Evo sada treba da dodamo deterđenta. I ako nemate vi specijalnu boju za slajmova, možete dodati tempernu. Što nije ništa različnije od ove boje.
trying to see you stay. I evo ga kako je ispalo. Pa, hajde da promešamo malo sa rukama. Evo kako je ispalo. I ako mi se dopalo, lajkujte, komentarite i prijavite se na moj kanal. Ćao!